Ni kimako na kithikiro ndene ya Njea Nicholas Mate muthaka uria urari murito skuru ne ya nthaka ya Kajiondothi no uria wethirwa kwirite kithakene gataria na skuru nyuma ya skuru yu kugoma. Eugene Mureithi uria atete uturo bwawe ari na miaka 17 ate kumenyeka ni ataungwa kuja kujire njeje nande ikiorototongeria bwa skuru yu. Ojuwe Mututigi uria ni wora mureraga augite ni taka skuru jirendaga kwithania uma bwe karikariu akienda chunkoni kuthithwa na kioto kya mwana uju kuoneka. Mweri jo mwana uju jo atirimirwe ome ya skuru juri na maringa ngirwa nkingo na kinya kiongo onto bura buguke bire bibingi ngurukie machokio. Morin Kinya na Ntotoje Akeba. Ni ururu na kithikiro kirinja ya Nicholas Mate nyuma ya gukua kwa kajojo kawe Eugene Mureithi wa miaka 17 uria urari murito wa Kajiondothi kaunti ya Tharaka Nithi uria werekanire gukua na njira itikumba kuthingatwa nyuma ya borisi bagituonekia muthambi gwitwa ni mwarimu munene gukiria aritwa baria bandamanaga bakiregana na mwarimu uu munene. Kuringana na Nicholas Mate ni takachukuru iu ibangite kuitha uma na kurega kujukia murigo jwa ikarikari. Kandi garite muno na nkaigwa bagite inyambi na inite muno kwithira ndaikiria mwana skuru na andwana ari mwana wa skuru ari ana ari mwana uri thandukune. Honi ndigwa nkirigara muno no tukinya skuru itomba kwaria nathu tuli aciari itweresha ura gwakarire noka batukiriritie ou barenda tuthangika batikwenda tumenya haki nontu rira ndamenyere mantu jaja ndwaririe kumenya ura gutumba kumenya gi skuru itikwenda kwaria skuru ithite mantu ja na kira guturigaria ni ata skuru itomba kumenya na mwana uju ena admission number irenda ya printed to ke uniform yawe printed to ge t-shirt yawe kingu yonde ari niyo neri na admission number. Ni agutariria uria amenyire kajojo kawe gate moyo na ibeterete postmortem nikenda bamenya kaumo ka gikuo kya Eugene. Na ndindetire kuthithia identification kumenya gi muchari muntu renda tumire mwarimu wao urori nabo ukarana bonja ambirire akuona Eugene na rune na itwetire Jumatano ndete through Chogoria police station bato scientist tweta kwa identify mwiri na ndaromba mwiri ndajurita Chuka General Hospital ndajureta nkubo mbeterete juthithirwa postmortem rojo itwethererie tora mwana yandiki ura yandibati kwandikwa no wamenyithirie mocharirie tora mwana ni ata mochari amenyerie tora mwana ike ya kwithira skuru itingiumba kuona inya ya kuringira muciari thimu imwira kana inya ija nja imenyithie muciari nontu kagita kara mwana ndimetawa in school ikwithira kwena information ira ciandikawa mwana inya umete na ichibori kore akui na inya namba ichiboni aja nawa niki nontu matayukia kanya gakweja ndene anja iji beja gutwira mantu ja mwana wetu. Nande iromba ria Njaizi ni kuromba atongeria bao kujukia ikarikari na urito nikenda mwana uju ona kioto. Honi ndigwa nkiromba utethio bunene kithirikari gukurukira mujumbe wetu Shandraka Mwiti daktari seneta wetu Kathuri Murungi ito ibone mantu jaja kenda kwa funso kana gitendo kya guitana arimu baran batiomba kujukia full responsibility iji negligence alenge thithio au agakontiniana akabenga kwi muthenya kethe akuriwa kwenda kuthithwa na ndaminjira na bathithagia skuru ni alimu bare ni aciari bareaga atenge jukia maisha yangananwa na ndaminjia skuru. Sijui kama haki itatendeka maana tumezoea kuimba mambo ya haki, ni wengi kina mama tumeona wakilia wakiomba haki itendeke kwa mtoto wao, lakini sisi maana tunaomba na sisi ni waombaji wake Maulana. Huyu wetu atakuwa tofauti na wengine ambao wameenda bila haki. Tunaomba tu Mungu, wewe ndiye muweza wa yote. Tunakuomba kwa nguvu zako Mungu, haki ipatikane ya huyu mtoto wetu Eugene. Hata tukimulaza tulaze roho yake iwe imepumzika na kutulia. Morin Kinya, Wero Wikendi.